Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita tinapalabas, intabuya en nagitinaalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy nagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nembang apigatyo amin nga sangapada papagayam. Manibod ito'y Nemers Entertainment Production Center, ito'y Nemers Studio. Masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablawak itrembag nga bigat, nembag nga oras, nembag nga aldaw, kada kayami nga sa kapada, papagayam kada anyaman nga oras, kan aldaw, ito adyo itang apasit ti lubong, kamkablawak dahil ito naraksaking kay panagbibuya, and pakishare ti programa tayo. Share. Kaya padanan nyo papagayam, ti pagkasaritaan, ni pagayam tayo nga Edna, papagayam ni, nga napauluan, ti masikog nagpalpalama. Masikog nagpalpalama. Papagayam ipadaanan nyo rita. Hintayon, drog yan. Tapos malpas to niya. Ay, malpas kat malpasan. Malpas no kamaten ti may sang aldaw. Para iti Dear Manong Nemi. Sa gudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam ti nga Edna, nga napauluan, ti masikog nagpalpalama. Dear Manong Nemi, makunak adak sanggasat kami nga agasawa kinihanik nga Edward Manong Nemi. Nagasawa kami, nga timay sa akang runa nga rason no apay nga nagasawa kami. Tapno bukel kami ti makuna nga pamilya. Ti makatakas Manong Nemi. Nadaan kami iti anak, babae, nga pinanaganam mi iti Angelita. Kamtag sanggasat Manong Nemi. Di agtawin pa ilang tipito ni Angelita ket nagsakit iti grabe. Cancer. Ket napukaw mi, Manong Nemi. Ti anak mi. Pito, titawin na, iti maduktalan nga sakit na. Duwa nga tawin, Manong Nemi nga nagrigrigat ket naggasgastos kami. Takalpasan ti duwa nga tawin. Pinanawan na kami din ni Angelita. Nasakit, nasa Manong Nemi, ti mapukawan, ti patpateg, nang runa ket damo nga anak. Saan kami mat nga napukawan, tinamnama, gabuta. Adamat pala ang gundaway, nga maadaan kami, ti kasukat na nga anak. Yung tagsanggasat, Manong. Saan kami nga naadaan, iti anak. Tadanak ba di diferensya ket sa anak tun ngagsikog.
Ngayon ti likodan nga kaawan ti anak mi manunay saan nga nagbaliw ti irut ti ayan ayat mi karin karimi kani Edward nga asawa. O ang arot sa bali nga naramid mi tapno kunami kat may liwliwag mi iti kaawan ti anak mi. Nagtrabaho kami manong. Adaan kami ti kabukbukodan nga balay idi aw pa lang ti anak mi. Hamat unay nga makuna nga napintas kuno dakkel balay nga kagahangi nga balay para iti may isa nga panakkalan met nga pamilya. Ngem, ada nagbantay manong nami nga kabagyan mi. Kat nagtrabaho kami iti abroad. Agpadpada kami manong nami nga nagtrabaho iti abroad nga may isa nga OFW manong nami iti likodan nga awam met iti pangusaran mi iti nagbambanugan mi. Ngem no hapay manong nemi nga kinaykahit mi tinagtrabaho ti abroad tapno di kas tagat adado kano nga oras iti magastos wano magastar tapno di kas tagat saan una nga basta mapanpanunot iti kinadaksang gasa. Sa may sa manong nemi kasla adamadlatan pamilyami ngem napanawa mi lang. Awang arod sarday manong nemi iti komunikasyon mi iti asawa manong nemi. Ket no kasta nga malpas ti kontrata mi aggedan kami met nga agawid dito Pilipinas. Agnaid kami banayen manon nemi iti balay mi. Ada isem nga sumangbay asumngaw kadag di bibing mi. Inarakop. Kumusta kan, honey? Gusto yani. Manay na yun lang tatitawin. Hanggang balik. Tadi kiti bunga ti sa sakripisyo ta kamrag trabaho. Ada matla ta serbina ta. Nakadado ti agasog kada kiti kapagyat. Ket samat karon mabaling nga sangkong ikanida. Adamat karon. Kinagyaman na kang kahaniad na. Tawang pulos ti reklamam. Awang pulos ti panagkadkad mo nakas nang ibagak nga datulungak kada kiti kapagyat. Agpadpado talaeng, Edward, honey. Kastamat kanya. Adalan na kita sang gabasit nga maurnong mabati. Nga para kadadan to. Into na agkasapulan tan di pa nakatrabay. Manong nemi, edi sa anak pa nga agbenipos. Ado na kiti magbagada, manong nemi nga anak kano pagpaagasan tapno. Masugugan nak madlayang ta asawa. Ngayon, sa anak ka di pa lang arot ang mamati, naman nga doktor, tinapanami ka talagang adan ti maod nga diferensya ti matres ko. Sa bagay manong nemi nila ang apo Diyos, iti makaitad ti milagro, kat nagkarkararag kami ti asawa. Nasabi ko taore at damadlayang kumamay may asang kasukat, dadi Angelita. Sabi ko ngam dagsanggasat manong nemi takaskas di ngawan. Iti naggadan kami nga nagpurgod manong nemi iti asawak. Awanin na. Sami nga kayat pa iti mapanagtrabaho ti sa bali pa yapagilian manong. Kunakken ko na dito itan nga orayan ti panag senior citizen ta. Nagbaling kami met nga aktibo iti barangay mi manong nemi. Kanadaan kami ti negosyo. Bigasan. Nagnegosyo kami manon nemi iti bagas. Naggatangkam ka iti irik, sabi ipabayo manon nemi sa pagbalian mi nga bagas nga ilako. Ado nagiti umay manon nemi ta adda basit ta nalaklaka. Nalaklaka basit mo da duma. As isideg ngumay ta pagkatangan sa nalaklaka pa iti presyo. Naman pa ibagbagada manon nemi nga bawal ka no. Apay, ano nga bawal? Bawal na ipapabam ti presyo? No ipangatong bawal met, no ipapabam bawal. Anak nga sa nga bawal. Agriri ka no, manong namin, dagiti ka kompetensya iti negosyo. Siyempre, umayda ka na kami, nalaklaka. Tengorot ko namin manong namin, kahit may ti makatulong, o ribasitlot ka ng siyami, tinasken kat, ada matulungan mo.
At matulungan mi, ta nalaklaka tumayda, panggatangan ka na kami ti bagkas, nga inaldaw nga sa pulan, kan makatulong kami pa kada kiti awan trabaho na, siyempre, masapul mi ti obligas, uno na empleyado mi. Empleyado mi, manunay mi, nga mapan, sursur, nga aggatang kada kiti iri, nagiti empleyado mi, nga agbilag, nagiti empleyado mi, nga agkiskis, nagiti empleyado mi manunay mi nga agbantay iti rice store mi nga aglako kada giti umay gumatang. Sobra kano ti kagat mi manunay mi. Awal lang arod ti anak mi. Saka siya pa lang busy kan pa lang iti negosyo. Kunak met manunay mi nga aramidem mi detoy umuna-unay kahit mi ti makatulong. May kadua. Tapno, ada pang ibukbukan mi ti oras mi. Tapno ni kastagat sa mi launay nga ladingitin iti kaawan ti anak mi. Adot magibagbagang magsigsingasing manunay mi nga mga dapkam kano. Ado pa di tayo umay mangijaya nga, Sir, ma'am, ada pa yun di anak ko, kat may kwalon na jay. Hanin, tanuan niya man ti masapulyo. Aguni kay latat, umay ikan da kayo. Tapno sigasta kita, may kanyo ti masakbayan di kita anak yo. Nakadadumat nga minin. Gagangay lang, manong name, iti panagbiagdang, muwalo ka nung matin ti anak na. At ang oras di kita mas daw, manong name, no asin no pa, di kita adda mabalin na, adda kaya na, isupit ti awan ti anak na. Ngam ko naman di kita duma, damot kita magpintasan na, ta adda asin ka nga pagpatulungan. Again ka, manong name, nga saan nga napupuutan, di pa naglabas, di pa nawen, katne. Agpadpada kami matan manon name nga napanangalan iti senior citizen ID mi iti asawa. Napiksa kami matpailaeng manon name ita nga rod. Makapagtrabaho kami ad exercise mi. So na lang tadalat tamat iti saan marikli ka nga tumawad nga sakit nang ron iti high blood. Taada high blood manon name iti asawa agmen maintenance isunan. At apade kiti kundahoy manong name nga angalin na talisto pa nakabanog na inagpa-examine kami manong name fatty liver konada manong name dadariga po na nawaping iparparit kon kini Edward nga asawak manong iti panagtrabaho na tinadagsan amang ano siyak tumaten ti sumaro nagbadbadan nga 65 ti tawan mi manong name ti asawa di adumatan ti angalan. Ay, Edward. Pero wala da kwartata no. Awan mo ti mga sikaso ka data. No, apagin ti At ado pa rin kita babakit ka na laki dita na pigsada magpailayan nga magkamtita. Ano nga minti kasta, Edna honey. At kita'y napaot ti biyag na nga nasalunat, at damat kita'y ubing pay nga adun na kita'y sumken nga sakit. Yan malapi ko ma, itulok ta. No kuma, saan nga natay di Angelita. No kuma, saan nga nga natay di Angelita nga anak ta. Harap apo ko ta kumaitan. Ay, nakaraglag kumati ka sa saan. Kinon ko namin, nadadumi manong name kat nukasta nga naka-schedule iti panagpasyar mi nga gasawa. Mapang kami aglang ay. Mapang ka mag-picnic. Dudua. Dumatlata, di madanon mi ag-picnic kada kiti beach resort. No kayat mi, ti mapansadya nga mamigat, uno mangal daw, mangarabi. Uno mapang kami iti mall manong name. Agpasyar. Agpasyapasyar, agpagnapagna, agatang ka rin mabaling mi agatangan. Uno ores ang kumamabaling ang gumatang kami at gumatang kami. Uno saan manunay mi kayat ko nga dada kita gumagatang kat nakastangan daw masiden, kasapulan ited. Nagtultuloy madlata ti business mi nga bigasan manunay mi. Kaniti may sangal daw manunay mi nga panagpasyar mi, panagmulmi ka na Edgar, Edward nga asawak.
nagsardengak nga nangigawidan ti asawa. Mabitlangan eh. Kapay. Agpalpalaman na siya sa ngari. Ado ti kakasta. Bagid kami nga, dala talaga ti agpalpalaba. Di din to adamot programa ti gobyerno, di pa ilaeng nga, di ti kakasta, di ti street children, di ti palaboy-laboy, kad masapol nga, alaen ti gobyerno, tadangar dato DSWD, nga no awanin tinaganak, awan ti babalinda nga, pagbiyagan, dumat na kita NGOs pa nga masuportar katakwada. Menurut duma, tusumat ta dagito takay kayat dumat ti rumwar, tanakay ruwaman da siguro nagpalpalaba. Adon tinaibaga ti asawak manong naming ngem kinuyod ko isuna tapno masadag kami ti ayan ti agpalpalama. Madlaw manong naming nga babae, tatindog ti buok na, nga nawara. Ken kasalamat maturog. Kasalamat maturog ko na. Ta inarakop na, dagiti saka na, nga nakatugaw sa nagdumog, nga insadag na, tirupa na, ititumeng. Nga madda, lahat manong naming nga adda, edi sango na. Nga edi siripag manong naming no, adda nagyan ti lata. Adda bariya. Kinaot ko ti 100 pesos ko, ta iragrig ko kumama no, naming iming kawid na dasawa. Apay, apay ko may parit mo. Basit kumapay kidi ati 100, kakumat sa ngaribo. Di madmadi. Kasano no, ikam ti sa ngaribo, ta da lumabas kit piduten na, alain na. Kit matmaturog matriingam tapno amuna nga may ikang ka, una ikan na ka, una ikamisura. Siyak pagkatag na nabiusan, Edna. Hi. Hey, wake up. Nagriing. Inangad na tirupa naman unemi. Babae nga talaga. Nadungurit tirupa na. Kaslada pa'y slas na bayagang sa nga nagdikos. Idi manunemi, ta medyo implaster na't nagtugaw nakigtutak idi madlaw ko nga. Masigug ka? Sigug mo dito mo buyong mo. Mama, masigug ka. Motaw mon. 17. Oh my God. 17 years old, masikog, nagpalpalama. Ito, ibang mata, Diyos ko. No saan mo nga makumpleto at mga hindi maapektaran ti sikog mo. Iya po. Honey, ano ti mamalintang itulong kong kuhana? Jacket mo sa wan. Interview ta kumaano, api nga kasit kasasad na, api nga masikong nagpalpalama. No kayat mo nga na akong problema. No kayat na ti sumurot, liyawit ta iso ng jibalay. Anat nagan mo? Nagan mo? Gina, ma'am. Gina. Kaya nangasawan saan ka tagadtoy, taga-probinsyak. Ada nangalakan niya kakasinsin ko, ngay may kam dito syudad. Siyempre ka kakatulong. Ngay nagsanggasat. Ginundawain na kakasyay. Kaya mo't sumulot ka na kami, dududwa kam lang iti asawa ki di balay mi. Saan da negosyo mi. Kayat mo? Kayat ko, ma'am. Nanda pa nagtalik yung kanyak? Umay ka karotin. Umekan. Sige, ma'am. Thank you. Iti makadanon kami dito balay manunay nangisagahanak nga dagos ti arwaten na pagsukatan. Sa ako inikanit tuwaliyang intudok iti banyo. Ingkagdikos. Okay? Dito ito sarem nga arwaten. Ha? Underwear di kita ngampay no susar. Kaya ito toothbrush mo, ada toothpaste sa dioneg. Okay?
makamukan. Agyamanak, ma'am. Anak ko nangawagan ti ma'am. Kaya napitas nga awag mo ko, kanya. Tita. Tita Edna, ken titong Edward. Agyamanak kada kayo, tita. Tito. Ala, ikaw nga dagdigusen. Agpabanglukan, nagsukat kan. Ni Edward hindi mangisagana ti pangrabi tayo. Ay mas ti panagluto ti asawa. Alan, kote ka. Kamayatan nga mangmangan kami manunay mi. Nga naorno siya, nagasagay-say ti buok na, nga nakapagdigusen, nakadaldalusen, nabanglon. Magitam ti pusaksak na manunay mi. Ay na, maglaki din ta nasarakan da ka, Gina. Maglaki din simburot ka kada kami. Awang ka ti imuno na nga nangijaya ken ka, iti tulong da. Awan, tita. Yapi, palusong di kasi nga langam. Tano, arami dagdag digos. Tinadalos nga makita ti tao. So, madnukan ti panaggandat da, wano panangaramid dati kay kayat da kanya. Kidamkadla nga ya. Dagiti tao. Dagiti manyakis. To ori ti kasken ka nga palapalaman o makadigos kang kayat da ka. Kasano nga napasama kami ti amin? Ang tinakim ko, tita, pwede panawan na kami ti amak. Nagbati ang kitisidong ni nanang ko. Ngayon nagsakit. Natayi. Sino nga ti nga nagiganam nga di? Nagita adayo nga kabagyan mi. Adayo ko nak. Tayo magadamad no ka nga handa ka kabagyan. Adamad ka ni ito duda nga talagang aking kabagyan kanyak. Didakmat kayat nga lan. Nagradwara ka lang ng elementarya. Kalabasan ti elementarya. Tiladat na panahon nga. Simsiyempre ka nga nagtrabaho. Naging ka nga, nagtaway nagti 16. May nakinala ti kasinsin ko nga nabayagan nga dito syudad. Tap na isarak na ka na trabaho. Isarak na kakatulong. Ngayon, jak matagbayag at kan panggabnak man naramisan ti amo ka lalaki. Uno sa hanggat ti anak na nga lalaki. Sino nga ti amat sikog mo? Sino? Tsaka mo na sino ka nakwada. Oh my God. Dadi awanan ti napinda sa pagsarkak ng trabaho. Nagkatang-katang akon. Naginggang iti may isang arabi ikat. Nagtripandak na giti durkista. Oh my. Nagsusublat ang dak. Alalala, saan mo nga ituloy ang istoryahin? Kansang ka nagsangit. Ituloy mo timangan. Mangan tayon. Naimas tiluto ni Ador nga asawa. Di kamin, naimas di kamin. Naimas, tita. Kata, mabali na ka matasusuruan. No, ham mo na pa napadasan din naimas tiluto na kahit ko ti makasusuro aming nga trabaho. Agyang ka rito, ngam saan nga kas katulong. Agyang ka rito, kas membro iti pamilya mi. Awan anak mi. Amom, nasibibiyag ko di Angelita nga anak mi. Inoo na ako mga amang imsika. At ako maitan ti apo ko mi. Kaputan mataingan kami. Imbaglakid din dimteng ka. Angem, kaya't mukha di nga talaga tagtalineed ka na kami. Saan nakamtungat apanawan?
Saan da ka nga tunga nga mapukaw? Ha, di, Gina? Saan kayo to panawan, tita? Tito, ikarik ka na kayo. Malaksid, no? Da kayo to timang papanaw kanyak. Pero kung mapapanawan da ka, malaksid ano, danto sa mo kayat ka na kami, kahit panawan na kami. Hangim, anya ko matisamon to akayat ka na kami. Hang kami mat nga naunget, saan da kami nga pagbali nga tagabo, ibilang da kami nga anak. Tita? Anak mo ko naman eh. Akin napagod nga saan. Naglalalo na talagang ipakita na tisingpit na, kagat na, ganasiyad na. Son kasukat na di Angelita. Kahit mo ka di, Gina. Kahit may karkariyak lakit di ngagbaling nga anak yo, tito, tita. Kahaan nga ro din nga tito, tita. Papa, ken mama, hindi awag mo nga na kami. Papa, mama, po, nanyakit din nga mayat na dinggan, hani. Dadang mga awag ka na ti papakin, mama. Maskog pa yan. Adan anak ta, adan to pa yan, apo ko ta. Manong nemi saan kami layangan nga dududua ngagnaid iday tangabalay. Tadan anak mi amismon man ni Gina. Kaya nga po, hamot pa lang ang marigatan ni Gina manong nemi, manong pa lang ang bulan tisikog na. Wen. Sinurusuruak, insurok, isuna manong nemi, dagiti nasken nga ramidan na. Kaya naman. Tanaruang nga trigat manong nemi. Dagdalos ti robayan, ti mga sikaso kadag iti maseta si ti harding, dagdalos iti uneg, ti agluto, ti aginaw, ti aglaba nga mangusar iti washing machine. Hanggang nga nangalala iti katulong mi idi, dududwa kam nga ron. Ngam saan da ka nga ibilang nga katulong anak? Gapot anak da ka. Member ka iti pamilya. Ha? Ngayon naskan nga amon di kiti at aramin ti unag ti balay. Tapno di kasta kita. Ito nag-asawa ka. Awan to ti pamaluwalawan da. Kana kami nagbaling asawam. Tadi madikat. Ada di kiti ag-asawa nga di tapay amot agluto. Handa nga nakasusuro. Idi balasang dapay. Kasjay. Tada ngamin di kita naganak nga saan da kayat nga tumulong, mabannog di anak da. Syaklatan anak, syaklatan. Di kita naganak, isudit mangilaban, di kita anak da, anak. Saan nga ipatpatig tinaganak, ti anak no, saan da nga pagtrabahuan. Yan, di ba? Di ipatpatig mo ti anak mo, akit isurum. No, anya di kita naskin nga isurum, keng kuwana. Tapno, adda mo na. Ay, kaya manag kada kayo, mama. Nakasaysayat nga po Diyos. Talaga nakasaysayat anak ko. Kaputa. Noan niya tawan kan ka. Adan. Noan niya tawan ka na kami. Adan. Saan lang anak. Adan to pa'y napukumi. Awan din nagbaliin nga problema mi kini Gina manunay Tana siya at awan tibadlaw mi ken manugtalan mi nga madingo ugali na. Napakumbaba, nasingpet, nadayaw, ken ado madikiti panlubok nga raramiden mi ken kuana ngem napudno, anes manun nini. Pinatas mi pa yan manun nimi, sinisirap iti kwarta, iwarang mi, ti kwarta. Mapananto at alaen, sana itad ka na kami. Uno idulin na, sana to itad ka na kami. Alahas. Ngayon talaga, manunimi saan ka mga nagbidtot nga nangalaking kuwana. Na siya at nga tao ni Gina. Aging ka, manunimi, nga impas ngaynan, ti may sa nga anghel. Babae, manunimi.
iti kargaik ti maladaga manunemi kalpasan nga yung panubos da na kargaik. Hani, apay, king ingas dedi Angelita, baka parmatam lang. Saan? Kabisadok takastok itila nga. Dedi Angelita, idi malada ka ba lang? Nadan kasukat ng Angelita. Sala nga may mesa ko naman. Kasukat na pa yun Gina sa adapay na puko ta. Datakan no ti kayat ni Gina nga mangtitinagan na. Imposible ang Angelita medlang. Umarang ingi. Imbes ang Angelita, angel. Manong name pasurot mi ta apelyido ti asawak. Kalbasan data, adamat lang nananay nga panakaramid ito formal omno nga papeles nga magbaga nga inadapt mi manong name ni Gina. Tapos na Diyos ta, kat adarason kang gapunan wapay nga na ipasurot ti apelyido ti asawak iti apelyido ni Angel. Mani po di adan ni Angel manon na imi. Mamanon pang kami iti pwesto ti negosyo mi ti asawa. Tumutawag kam latan ng mangpakpakumusta kadakwada. Nga dalatan ng italkan min nga mang-manage. Takasla di mi kaya tapanawan ni Angel manong. Takasla da ito'y nga apo ko mi ti kasukat di Angelita nga anak mi. E rinto tani Gina manon na imi di saludsudin mi kayong kuwana no kayat na iti agbasa. Kayat ko unay mama, papa, ang elementary nagraduar ko ti high school akpay. At dapat ito di gobyerno pamuspusang no may pasamlagi iti exam. Kayat may pinsan nga may pasbo ti high school. Ken no anya kiti kayat mo nga alaay na kurso. Hilig manong name ni Gina iti agdait. Wen. Ken naling agburda manong name. Naling agdait, mano-mano nga dait ken burda. No kayat mo. Pagbasahin na kay iti TESDA. Iti kurso nga tailoring. Pinag-examine mi nga rod manong name ni Gina ket nepasana. Wen, agang gana na nga dan diploma na kasta high school graduate. Nagraduan iti high school manon name ket daytan napamatan nag-enroll iti TESDA manon name tapno agbasa iti kurso nga tailoring. Awan ti sabali nga ni si kaso na no dinimpas na agbasa. Hirapin na painuka manon nemi tagdait ka nagborda no adda dito'y balay. Tada ginatang mi manon nemi ang makinapagdait kang pagbordan. Adopen manon nemi dikiti produkto na nga aramiden, abordaan. Kas kumati bedsheet, supot tipungan, tuwalya, kanda dumapay. Eta. Adumaten manon nemi dagiti agorder, adumaten dagiti may gumatang ken agorder. Ken nangaramid maten manon nemi ti pwesto na iti abay matlaeng iti pwesto negosyo mi nga bigasan. Aging nga nakapagturpos iti kurso na manon nemi ket sa malaksid iti pasdag na nga pagdisplayan na paglakwan kanagiti aramidan na. Simrak iti may sa kumpanya manong nemi. Ngagkasapulan tikas keng kuana. Wen, ngaglaklako ka nagiti arwaten na nasken nga mabordaan kang runan na unay manong nemi nagiti barong Tagalog. Adan pagtrabahuan na manong nemi irinto na Angel, ni Angel, ni Angel, nga apo kami manong nemi
Nalaingan nga tumaray, naglaying ng sao, ano na yung may makaayo. Kat no kasta, manon naming agsweldo ni Gina. Awisan na kami. Mapang kami agmol, ag-dinner, o lunch. Kaduami siyempre, Angel. Ngawanti sa bali, kang runan nga magkarkarga kang kuwana, magkibid kang kuwana, man unay minusuan na siya. Tano alayan ni inana. Nikatan, grandma, sikalatan. Anak, kasublatan na kamat ni mami ma. Do you love mommy? No. Ni mami misuna, love mo isuna. Love mommy? Yes, I love you, mommy. I love you, grandpa. I love you, papa. Ay, grandma. Makaayo man ang name. No kasano ti kinapaot, iti pa nakaulila mi iti anak man ang name. Iti kinapaot, iti pa nanggugurmi, iti pa nawin mi nagtrabaho ti abroad. Wait, kasla, masusulnitan ng tita, kinapaot man ang name, iti pa nakaulila mi. Kabuta, adan anak mi, adapay na puko mi, man ang name, kat nakaragragsak kami. Ngayon dati kiti gundaway manon na imingag sa na iti asawa. Hani, apay? Sumro ka dito sakit mo, saan ka ding high blood sakit mo, wano simro manin ta pati liver mo. Ay, mat ka di pala nga, gagahil lang ti manay na yun at tawin na hani. Handang ipalubos sa at tawin tantun ti 80, napigsatan to may lang. Ito urayan ta nga, dumakil ni Angel, nga agasawa, kat madandat do pa iti apu ko tituod. Api nga ni Angel, ti adda ti panunot mo nga agasawa. Kadawan pa iti asawa, ti inana. Ay natakit mo soan. Di mo ka di pedinamang kini Gina, no addan boyfriend na. Posible nga agasawa isuna, agpamilya. Ket no agasawa, alain di asawa na isuna, iyawid na. Nga alain na paypati ni Angel. Dataon na iti kanandanag kumapasamak, Edna Hani. Nga no idikat na pukaw ta ni Angelita, ititawan na nga siyam. Dimteng ni Gina, nga masikog, na adantad dua kasukat na. Nga manulang atawin, sa tanto mapukaw ida. Manong nami nagpanunot tak, api kanchak na panunot nga dagos data. Dati nga min, adda iti panunot ko, manong nami kit agtali ni Ed, ni Gina, iti dan namin. Tano adda ni Gina, siyempre adamat ni Angel. Iti panunot ko, manong nami kit sandan tong maisina kada kami nga gasawa. Ngam gayam, pudnuti ko na manong nami, ni Edward nga asawa. Posible ang makiasawa. Kat panawan na kami. Ipanaw na ni Angel kada kami. Ada na gitigondaway maron nami ngano kasasalita ni Gina. Gina, anak. Mama? Kumusta ti trabaho? Awang problema, mama. Napintas trabaho. Ken nabintas ka. Kasla handa nga mamatin no bagam nga ada anak mo nakas ken Angel. Nga ore nga to no dumaknakil ni Angel ket manay na tawon mo. Kasla
baka ti panang ipagurubda ket ading mo lang isuna. Kaya't nga sawin, hanggang nga bumakit, no, digat po pintas kalat ka. Agyaman mama, uri da kayo kaninda, ni papa. Manana yun ang tawin nyo, kasla mamintay nyo matlat na ti, kinalapsat mo, mama, kinagwapo ni papa. Ado da giti tumaod nga sakit mi. Hanga maliklikan, kaya't nga sawin, para kada kami kat sumagmanulayan nga tawin. Dinto da kayo nga gina, adupe nga tawin. Depende, mama. Adamat di talaga iti ubing umuno na nga matay. Ngam di tinatatayngan. Awang ka di pa iti nubium? Indiratsok na sinalsod dahi takang kuha naman nun na imi. Saan nga dahagos nga simungbat? Aging kang imisam. Mama, islamid lang nakaskas daw na no, ibagat ka na kayong awampay, din ta kayo malalang bagang napintasak. Awampay lang kami tityampok nga, agpudno ka na kayo. Upay ko ma, handa ka matparitagkat. Uri pa nga idagbasbasa ka pa lang, no talaga kahit mo ti boyfriend na, apagid nga saan? Saan ko matngarod intulok, mama? Nga na-disturbot pa nagbasak. Ngayon medita dan trabaho. Malaksid iti pasig nga negosyo. Panahon mo tentat no, luktak ti pusok ko na. So nga, inaklon ko ni Freddy. Katrabaho ak madlang ti kumpanya nga pagtrabaho ak na. Nagwapo, nasimpet. Halos kaslag magbada kami tigasan. Nagbaling mata working student suna. College graduate. Ket nasyata. Entun ka, nung nga rin nga amum kada kami. Kang kanahin ng ibagbaga nga, awis sa kisuan na ito'y, nga iya mamok isuna kada kayo. Ngayon, sampay ko na. Taapay nga di mo kayat. Mama, nga mabalingkat, saan ko kaya tagasawa? Anya? Hanggang mabali na. Api ko man saan mo kaya tagasawa? Ay na, masapol nga agasawa ka. Tapno di kas takat at takaduam. Di lamamin ate mapupuutan. Baka basit lang nga tawin, ti mainayon ka na kami, kinipapang mo, kata ipo lang mintumaten, iti binulod mi nga biyag, kiniapod Diyos. Kaya sunungar ti kadwayo kini Angel, no kas pagarigan tawang kami. Iso ka kasapulap nga, agasawa ka. Masapul nga, adda ama, nga bigbigan ni Angel, kan adda ading na, naragragsak madlayang no, adda asawa, kan adut anak. Ang butay nga kami, mama. Anak ko batin mo? Baka mapasamak matikas tinapasamak kadinanan ko. Nga ninanang tinalawan na kami ti amak, ti asawa na. Ano ti kapuno apay nga tinalawan na kayo ti amang yo. Gaputi rigatan. Laglaglaon na matin ati, lalaki amang panaw kada kayo nga gina. No, idin to tanapin sa trabaho. Baka no, santo nga agkasurudatan ti asawak ken ti anak ko. Datapay ti pagbutbut nga kang runan ti amin. Jakayat ti mga asawa. Ta jakayat nga adang mangipanaw kada kami nga ginakada kayo. Anya? Kano, adang mga asawa kanya. Mama, sigurado nga ipanaw na kaming agina iti sidong yo. Gagangit ita, siyempre, natural. Nga makiasawa kanton, akit sumurot ka itumutin ti lalaki nga mga asawa kang ka. Ta siyempre, ti lalaki ti mga sangpet, iti babae, iti balay da.
Kasano ka ito karotan, mama? Kasano ka nga tuwag ka ni papa? Ang kita, naskin nga awatin mi. Tawari man pinagpabeso nga anak da ka. Kasta mo mata talaga kay anak no makiasawan suminginan iti kadagit na ganak kang kuhana. Ando na ito ti Biblia tapno agsulon nga pamilya. Nga madamad dagiti anak. Ngagtalinad da di sitong nagdagan na kadakwada, mama. Malaksit ano kastat kayat yo? Kasla sana kayat ni Freddy, mama. Tadangar bukod na nga balay. Adamat balay da nga pangyawidan na kada kami. Manong nemi, dahi tamat tinagbaling nga problema mi iti asawak. Edna, saan ta nga mabaling igawid? Ni Gina. Nakit amok kat. Hani nga awan ti karbengan ta nga mangigawid. Taore ko manupod nung anak ta. Talaga nga saan ta nga maigawid. At harabang naunay dita. Agam. Gagangay lang abot malidayan ta. Nagkanta iditi may sa nga anak ngam napukaw ta. Nakapapaot nga panawin nga awan ti anak na. Aging gang simangbay ni Gina ka na ta. Kani Angel nga po ko ta. Hangim, mapasamak ka di manin nga mapukaw ta ida. Kanuas pagarigan na mapukaw da. Umadayo da. Hindi ka tagtalin na nga si kakinsyaklat ta iti da ito nga balay. Asin doon tungarot ti mga sikaso ka na ta. Doon talaga nga dumtengan ti panagkapsot. Adumat ti mangibaga manunay mi nga damat kwarta mi nga gasawa ket kabela mi ti mang sweldo. Ti asin nun tuman nga agbaling nga caregiver mi. Ngem, sana kas kari naman. Awan kas ken ni Gina. Ni Gina manunay mi nga di pahilayang imbilang mi nga pudnong anak. Nga nang ibilang mat ka na kami nga pudnong anak. Makasarak kam to pa nga tatikas kang kuhana. Sa amin nga sinusulduan ni Gina, tayong bilang mingarot nga anak. Ken kastamet ten, ngayon bilang nakamimat nga naganak. Anong to nga tamasarakan mi kas ni Gina? Nga isuntot mga sikaso ka na kami. Baka no, adaalay min tumanen kat pagbasahin mi, kadinto mga pag-graduate college. Akit asawain na to. Bye-bye anakam to. Malaksid nga tama nun na no, lalaki talayan mi. No, da lalaki nga, makurso nun tayo mi kat kayat nati, agbalin nga scholar, kat nakam ti mong pabasa kang kuwana, iti kondisyon nga, saan nakam to apang panawan, no, asawa. Takukuhanan to ti balay, house and lot, kuhanan to iti negosyo. Ngimisin no. Kaanon to? Manong Nemi. Aging nga iti may sa gundaway katam, impasyar ni Gina, ni Freddy, dito'y balay, inawis na tapno, maamam mo misuna. May nakipag-dinner manong Nemi. Kanikarigatan naman nga, iyasadag tibagina, tiriknana kini Angel. Ngam ka po siguro tagdadamo man na imisot ka po na nga nakigaw ni Angel kang kuhana. Naasasadag ka na kami man na ni Angel ngam ti inana. Buhay adadangan da kami ti mga sikaso kang kuhana. Ura dati inana kat sublat na kumamot nga kasikasuan ti anak na ngam kaslakay kahit nakamlat ta ni Angel. Isungar nga kunak. Ura ang asawa. No ibatin na lagi din ni Angel ka na kami.
Ngayon manunton titawan ni Angel, no kapsat kami. Mga no, dinanto kayat mga sikaso kada kami. Ken kasano tupay ni Angel, kas pagarikan, no awang pa una ti amuna, no teenager pa ilaeng kin iso ti panakataymi, asin nung ti mga sikaso ken kwa. Nakadado nga nga manon nemi. Ay kin kay di malpas ti pangrabii, kinasarita ka mismo manon nemi ni Freddy. Freddy anak. Ma'am? Nana? Awang kada pulos tin limod kang kaniya ni Gina. Ti may panggap kang kuwana. Ano ngayon limod ako kahit sa nana? No taga ano, no kasano nga nakadano di syudad, no asino ti ama ni Angel nga anak na. Oo, nana, yung istorya na. Ano ti istorya na? Baka no, dakurang na, o dasurok na. Abay kinayat mo iso na, din to nagtalinid, hindi nga, napadasan natin nagbaling nagpalpalama. Kadimbaga na ka di, nga di na maibaga na sinutipod nung ama ni Angel, gabata, nagsublatan di kitirepis. Awang pulos tim inlibad na kanyak, mama. Ay, nana. Iso nga, akong pakatanakan nyo. No anyaman tinagbalingan na palabas ni Gina. Okay kanyak. Tapara kanyak. Awan patig tinaglabas. No napudno na itangayat. Ay kat maragsakan ka malauna ya. Tinapatig kitagdama. Kaya niti masakbayan. No maamuan di kiti parents mo, no kakabsat mo, nga kasta naggapuan ni Gina. Handa nga ta kumuntra. Awan ti sabali nga desisyon no saan nga siyak na na. Kontrayan daman no saan. At kas nagan nakakit masapul nga ti kayad da nga agbaling nga asawa ti anak da. Agad ay nadalos. Para kanya kit nadalos sa babae ni Gina. Ore no, among nga anak na, nga bunga ti panakaramas na. No, ti kahit yung tuntunin na nakit no, napudnot pa na kahit ko. Agtala na ti pa nag-ibaga ka, napudnot pa na kahit ko kinukuha na. Nakasagana ka di nga mga bilang nga pudno nga nagtaod kang ka ni Angel. Uy, umamon tumudla kanya. Nangaruna no, awan sa bali kaduana no, saan nga ta kami nga agasawa no, agasawa kam to. Awan sa bali kaduana. Uwan, hindi kahit ng asawan. No, ano asawa am to ni Gina, ipanaw mo ida nga gina. Saan ka di akasta ti rumbeng nana? At damatan balay ko. Nagbalin to nga balay mi kiniya Gina. Ana serbi ng ordi yung patakter ko ang balay. No saan ko injawit sa diya digit agina. Sa bagay, gusto ka. Gusto ka. Daapay nana, diyo kayan, nga ipanaw ko ida? Okay lang. Rubeng unay nga, ipanaw mo ida? At asawa mo nga ida? Apo ko mimatlaing ni Angel. Sa mesa, ang moment nga sa aming apod nung anak ni Gina. Inadap milang isuna. Nagpapausan milang yung bilang anak. Ken bilang apo ko ti anak na. Apagay. Adamat kwarta mi nga mabaling nga mga halaiti baling nga caregiver nga mga sikaso ka na kami. Basta sa mo tulaki din iparparit nga may misarong karin ita. Sige, awan ti pagdanakin nyo nana. Tinapateg, katipat-pateg ko ni Gina, isod nga kina. Kinawang pagdanakan nyo, idayukman ka na kayo. Sangkon to idang baybayan. Agbalinak to na pudno ka na kwada.
Kaday di nga rabii manunemi sa nakamakaturog no manen bumaring kwasak tamaw po utak ngagsangsangita. Madisturbok matiturog ti asawa. Hani, anyan papaspasama kek. Nagsarita kami nga mismo ni Freddy. Talaga nga alain na rin kita gina. Akit talaga matkat namnamain tamat na itakit. Ang anak atit ko na ni Gina ken ka. Imbaga na nga, no mabalin kat sana nga panawan. No mabalin ko na na. Ngam sana mabalin. Agsibot ta, ti kayat ni Freddy kat alain na ida nga gina. Italaw na ida dito. Kaya mga ano saan umanugot ni Gina. Paparan na nga din to umanugot katipat-patig na ni Freddy. Kaya nagasapulan na ni Freddy. Kaya't naman ti madaan ti asawa, madaan ti pamilya. Kaya't na malasid ka ni Angel, kaya dapat sa baling anak na. Awan ti sa baling aramidan ta, na hani no ti mangawat ti kinapudno. Ti pagyamanan ta, kat ada dimteng nga panawen, nga nadaan ta ti anak kinapuko. Kat no, mapukaw tayo da, kat ako maaramin. Adan tumatyan sa atang mapanmang sarungkar ka nakwada, narigat ton. San tanto naman bukudan ita. Di tanton awan ton ti panawan nga ipahida ka data. Tapi kasto tinagbaling agkasat ta, Edward. Api nga nga na tayo, di kakaiso ng anak ta. Api nga nasantan nga nadaan ti sa bali nga anak. Apa ayan at kumatbasbasol tatap nagbaling nga kasto ti gasat ta. Apa kasto, Edward. Naging ka manunay mi nga di mo lang maurayan nga baga manunay mi ni Gina nga agasawa dan ken ni Freddy. Tanapalabas pa iti may isang katawan manong. Agbasbasan manunay mi ni Angel. Kadsiak ti kang runaan na manunay mi nga mangkuykuyog ken kuana mapanagbasa. Siyak ti kang runaan manunemi kaduana magtultulong kang kuha ng garamit ka iti assignment na homework. Idin ti asawak manunemi kiti so ti busy mang manage iti negosyo nga bigasan. Kaya manunemi kinasarita ni Gina. Gina, anak. Ay, mama. Adagat ti sanyo nga nagkinawatan ka ni Freddy. Abi mama. Abi bagay ti kasta, ang nga nagkinawatan. Una ta, samot umay po spasyaren. Nayam amok matin, iso na kada kayo mama, na mamuyo matin. Ikit masansan ko atap no, may asadag na ti bagina kini Angel. Mama, ada ka ti problema yo? Awan kami kini Freddy. Nagsina kayo, apay. Gabutam, tinakayat nga, patgant ka niya malakit ako. Ano nakit mo sa akin? Enjoy na ti kasal ka niya, ngam ko nakmat kang kuha na. Umanugot ak lang may kasarkan ka. Ngayon masapol nga santa nga panawan da mapakin mo mga kunak. Di namat kayat. Ibagana pa nga, agbati ka da kayo ni Angel. Yung tsak kayat nga mapukakutan ako. Kaya't na, nasyak lang tismurot. Ibati makata kayo ni Angel, yung tsak kayat. Happy nga ta kami ti pinanpanunot mo. Kasanong ti bukod mo karagsak, sa anak to nga naragsak. Numaya dayo kada kayo mama. Sa anak to nga naragsak,
Numapukaw ko, pati ti anak ko. Tadakal ti pamatik, ano kas pagkarigan to manugot ha, saan ko lakid din nga maitugot ni Angel. Tapat check, nagbati ka kayo ni Angel. So nga, kinikad ko lang yung tinakisina kini Freddy. Ngam ti makiasawa ken kuana. Nga mayadayuak ka na kayo. Ayun saan nakam kumalatan nga pinanpanunot, okay bet lang. Hakamat nga umadayo, mabalin na kayo nga sarungkaran. Saan, mama? Diya kahit nga di pong palan ti karik. Awan ti kapapatgan, kaniyak no saan nga da kayo kini papa. Ken di anak ko. Saan ka nagbali na kastoy, no saan nga gapu ka na kayo, mama, papa. Nadakla ko mo amuitan no anat nagtungtung palan min nga ginano awan kayo. Isong ikarik ka na kayo, mama, papa. Saan da kayo to apanawan ken Angel? At dakam to hanggan kanayon iti sidong yo. Ure ko lang na arakop iti nakairot ni Gina manong nemi. Anak, agyaman na. Agyaman kami. Hangim na mabalin na kumakit. Panunutam tibukod mo nga bagi. Uwan pang panunutam tibukod ko bagi, mama. Tibukod ko aragsak, di ba? Awan ti ragsak ko, uren at surutak nga lalaki nga mga asawa kaniya. Lumapukaw kayo, met. Da kayo, itayan ti ragsak ko, mama, papa. Da kayo, agramang kini Angel. Adu kat adupay manong nemi dagiti imay pimas pasyar na kiniya Gina. Ngam mo. Ta. Awamot pa'y iti kasukat ni Freddy iti puso manong nemi ni Gina. Abay. Di mo ka din kayat pa iti agayat. Aging kakarag ito kat umot lang kasukatan ni Freddy. Wano awan ka diti mayat ka dakwada nga agbati kayo ditoy. Nga agtalinayad ti asawa mi ti sidong mi. At mayat, mama. Ay, anya ka rin tikit sa puli pa lang. At kayang mayat nga agnaad ditoy. Ngam saan kumita kayan. Taapi nga di mo kayan. At gaya man umanugot nga saan na kayo nga ipanaw nga gina. Ngam di mo kayan. Gabuta. Kayat na nga inaid mo tan di bagina ka na tayo. Gabuta. Digit umanugot nga makipagnaid da ka na kayo. Kada tayo. Nga saan da kami nga panaw nga gina. Kada kita matubra na, mama. Digit istambay. Digit sadot. Kaya da ka lang asawain tapos nakasandal da sa pader. Oon, mama. Ngayak mo nga kayat ngayatan kayas katakwada. Ang mga makiasawak lang ti sadot. Uno, mga ramid ti pamuspusan tapno. Dagiti kukayo, nga tawid minto, ket iso dapat ti mairanod, bono, anya dita, anya ti amok, baka makasara ka kiti sugador, bono bartikero, bono babaero. Ket ano yung karutan, di awa. Nagsasayatan no kastuyan, mama. Hanga bali nga sa ano kong nagsawa. Tadamit ni Angel, kapag namnamaak. Siyak ti pang namnamaan nyo, tanapigsaak pa'y laeng kabayatan ng kapsut kayo, katsak ti makamuka na kayo, kaya doon siyak tumatan ti agsawag ti salunot na, adamit ni Angel, nga mga sawa kan, ay mga sawa ka, mga sikason to kanya. Kasta, halaga nagyaman kami una-una, anak ko, ngam nakas pagarigan, ta makapanunot kan to at talaga ti makiasawa. Ala, saan na kami una pang panunutin? Siguro, mama, no, danto palang tsansak nga gasawa into no awan kayo iti nga biyag. Siguro, kasi ito't mapasama. Hanggang sahanin, mama. Nagrigat tagtalik ka rin lalaki. Iso nga umanayan kanya ni Angel. Wait, umanayan kanya ni Angel nga isunti pag naman na maak into siyak tumatantag sa halog ti salunat na. Iti agdama manong nemi nagtutuloy ti kinabalasang ni Gina.
nagtulturo iti pa nagtrabaho na apa nakaisagana tinaran niya kamasakbayan ni Angel. Insardeng min manong nemi ti negosyo mi nga bigasan. Idi taka-lockdown na. Wen, awan ti sabali nga ramidon mi nga gasawa no ti mangtulong natan ti apu ko mi iti kaadanan ti higher grade ti agdama manong nemi. Kadap no ada exercise mi nalawa man ti likod ngayon kang pagmulaan tinateng ken pagtaraknan iti dingwen. Dahito nga ron ti pagkasalita ak manong nemi naman pa'y mako nakadagsanggasat kami ngem dimteng ni Gina iti biyag mi. Ngayon pa ayam mi titulong kadita isut mangmangted kada kami titulong ken ragsak gabot ti kaadadang agina ni Gina ken ni Angel. Sabi ko man, dadamat na ibatik nga ada, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kanagiripadak nga libingag kanagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman kan makautang nga paghayam mo, Edna. Thank you mat kan ka Edna, iting ka pa nagsurat, thank you ka nagiti amin nga nagdengeg, nga nagbuya.